Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kasokar NDE kebelam dak BJP gelishim yagarai ban penyekon daulat lenu Governor Jongga Jala Maharashtra UCP Radhakrishnan kumukurtong Vice President Nagalyang Sinchar hak election ke Bansalong hak khandai trek unailur lishim yagarai hak jingalang jong ke NDE kablalong mentakasngi ya kabal penya itu Menteri Badu Keri Narendra Modi President ka BJP UJP Nada ulayat ho shikilat pathai kubor bagi NDE kelajiyat Radhakrishnan uplandru pras namkarta boonye khonik election Vice President ulayat ho ru bakalyang persya kebayalam da ke Kongres kelapak tien jika sarkar NDA baga keluar ban kershan dari ke ibet yukurtong Vice President ubagi NDA kesai Henry haduk mentah Ompala bantip laga Kongres bat kiseng kebedana kaliang persya ki pediang neem Radhakrishnan kumukurtong bat lada kim pediang ru kin hap ya aireng hak election Radhakrishnan ulalong teng ulat jongka Jharkhand nadu usnam arajar polai hadu arajar posau ulabat ru kumulat jongka Telangana bat ke Puducherry ula syajit arsin kum MP Lok Sabha naku Coimbatore Lok Sabha constituency bat ulabat ruk mustit Presiden ke BJP hata Tamil Nadu. Kajing thap kertang kertong kan sedang nadu kat puai trik unailar kini ke election Vice President kan long dihadin ke jing resaino Ujagdeep dandar nagashuki Vice President. लिबरेशन हुआ सभी के साथ चर्चा हुई सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी उनको हम NDA का प्रत्याशी बनाएंगे और वो NDA के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे CP राधाकृष्णन जी जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 sa sisinpat na riyuk sai kadetara ke jing sawa ke jing tiet jang ka bom batiksing ke jing put bemelong ke syarati bat ke besli ke surba siang ka tamuri bat ke surba snothyang kamarenteng ke sab bekerpang ki samla kari ki kaitor ke simping ki do halya ki tinshap ki puran hala ke sab babon rukam shen kini baro hakwe ke program bat nga ko Felicia lalu kamaran ting lawan ra shapi da ka Batesi TV